demo awulira kuna mkuwa nti okuleku na kamu sente edikula block senkumina na sente eby'omukyanga n'amuweereza era nga bulungi nga bwali bisula ayiti wakabaye amalawuma wankola ebintu sene kubuuziza mukwano gwenkulaze n'ebintu byenkukolera buli kintu byonna byonna byoli kwogera byogera bisiramu namulamu kuba nkuli oyingira genda kutoola engeri genda kwagaanamu n'ebyento bye nga ndiniiwe walwala n'ataayo sente walwala n'ebyentayinza okubisa ku rediyo kuno byensoboleondi kyakasobola mukyayivani asobola okukuyambanga wena kuyamba baba nga bakulongosa ebyo byali bikulumi abaana balwala balina okulya tunalya mukyanga kitegeeza mu bwenzi sente zebakuwanga doge medange tayiwaadi wabale nemwofuniramu nobwogema wawaivani abaana baba balire ati iwe obeere toyigire tubitamu kale wankoba wagula buli kintu era ekisigalire kabusireke n'abaawo nga ndikweyinula sigula nsaawa yona yona nakumaku ni muganda wange Sulaimaani yaabo yalingawo nga wazira kiriwo naire yankoba baba awo wazira kiriwo omukazi aboneka akulimba n'asooka n'alowooza nti ate bigambo biri aye njira okukinooneekereza kunolwaleero luno nga ozira mulamwa obwenzi bwakuyinga ate okazunga buzunge kuba nkiidi nti omukazi anaafumba tiyebisanga yoba oli kwebisa iwe vaayo oyidde mwene weebonneku n'amaiso gekulwaki ojja kukubya abantu n'abaliji kuzimbira kino abali kuzimba ayo amaiso g'omukulu awairugala n'awapona Sulaiman tiyasankobye nti totangawo ni baneiba boona mbazira ku buzibu era mbabuuza kubanka kasa nti ekiga kiriwo kiri awo aye wakabaire engeri alibani ogezi kati mama lwaki mama lwaki chona choko bati ikyalo kikulu lwaki omusaddo kakati lwaki tokwata simu za musajja nga kubidde togema simu za musadda ng'ali kubira lwaki togema simu yaba ng'agira kubuli ngeri mu bwembo obulungi yabo se yafa bu ringtone dona yalaga bize okubanga eriku ekulaga nti ayogera na wundi esimu aliyo tiyalanga ku radio esimu yewoli biro dda kuidda obone ekiriwo tojja ku bintu by'abantu kyekyo ayi wakanambye wasigazaako ekitiibwa ninze n'abaako n'ekitiibwa kuba abakubona eneetawula gye weetawulamu ni wakatoka asiibawo era Ivan woyogeire zentegeire aye ndibasabira zira kirundi kye mujafuna mu mbeere de muli kwebisama zirafuniranga ku mugwenzi kati ogenda kuddayo ojja kuyirayo oli eka era ndijja kubatabukira butabukire Ivan akugema akutwale obeewuwe toyida akola bwenzi ng'oli awo ndage mbonebone n'abaana bange ojewa ayitayida kukwendera kuwange ng'ate byenkola nebyo wa Ivan yabanga ababulungi bayumwaire okwo mwabanga muli kwendulira butundu era wekibanga kyenda ndakutayo buvunaanyizibwa badda kunsiba aye ndaba balulabo bala era Ivan gwoyogeire ku mutegeire bulungi aneegendereze kwa amaiso bulwandagaana zezena nabona nabeno agembuyaga yanfuwa entweto dayoba yafuwa maato gatuuba twawo twajenga tuvundanga kuyima aba bakulukalo aye mbeto bakantaire mu mbeera nga neeyo mbeera gembitamu eno ku kizinga engeri empewo gyenfuwamu Ivan abaawa Ivan omwidi sebo mwidi bukalamu era mukwano gwange namuleka yeeyo mu kyalo mwidi bulungi driver Ivan driver wa taxi era nali yayidange wange twawayanga naye aye nga tidi nti alina mu embeero senate aye neewuniza okukuba esimu yako bati nze gwendidi na Ivan kawedde mudda kano
Amukazi akobye nti ira obone byali kuva ku bigambo by'abantu. Ekyokuira kidemye n'akayize aye wanibo ida abantu nga baneiba bakuyije na mwaka go swalo oyinza n'okugwawo bakweta omusimba. Omukazi mwendanga gyenkomiriza obulamu bwange n'omutima gwange gwona nga kimusuubikizanga namu nti alina mwendera ng'era mu by'obugayiga kyensookerako okubalanisa ewedi. Kale linda ku Mariam. Ivan omweta otya? Akukobya mwidi. Anti nawe okobye nti gwoyenda ni Ivan. Tino okobye nti Ivan gwoyenda. Nabuti omusaada ajja kukizinga. Nze mbaawo nga nzita musaada. Anti kale. Era neyo byemba okwogera ntitaka asobola kufumba ku bwenzi bw'alina buti omuzimu gwamala okumwingiramu. Alimu ekyoyo eky'obwenzi ne bw'omukolera ebirungi aye ndijako kankwagane hido kanine ndide nkwagane ndijako kuba oba kukuyita ndawoza baida kunsibusibu kuba toida kuma naiwe kukizingo oliyo wenkozirayo mukazi nawe bakoba nti kukizinga inayo omukazi. Hey. No feeling ngeni. Wange sew. Hello. Omusaada omukazi alikoba nti bamukoba nawe ukizinga inayo omukazi. Nzasu baadi ngambo nabona atawo abwa omulyato n'alambala kunalingirira bwasa wadi ali nsiko obutimba ngamfuna ajikayo omukazi gwemba naye nenumba tidi kukyebeta numba eno okuva lwembweke eyo okuva lwenavaayo utula ku maati kuno n'okufuna n'akasente ako nsobola okuba nga nsindika akasente tukyuseemuku obulamu. Kati kumaadi omazeyo bbanga ki? Kumaadi mazeyo emyezi 6. Era ndijaweza emyezi 7 guno oluwako nokunoonya akasente ago miliyoni 4.5 zinakola ki demusindikire buti mwino omwana kubembeere era nga kinungi aye empe wetufuuwa enkoma eri empe omukulu bo wajebeeta enkoma n'embuyaga nga n'akasente kensobola okuba nti mpangise kabaka weirewo nga dona ndi musindikire ate nga n'okupangisa sobola kupangisa olw'embeera nti n'endambe bulungi buli lunaku nsula ku maati nga ndi mu kupoota. Buti oli kumaliriza otya? Ndimaliriza nga ntumi bwendina mwoyo gwange onae oyogere n'omuwala oyo omuntu itanizeeko akyusa ebikolwa bye byona kuba mpuliramu nda aye ebikolwa bye nebiri ku embeera ekiseeyo aye namba bwambe oyogere naye akyusa ebikolwa bye tube nga nze ndijja kuba ntire tube nga tugwa kirala nyabo kuba nyenza okumukuba yafa bansiba n'okumusiba obubi obusungu biweewo. Omusaada wo kamwenda mwenda muzira ku buzibu aye bankoba alina ate Ivan anti bankoba nti afunye omukazi zera nefunira Ivan ne yakkoba era nze bona mikwano Ivan ne yakkoba nti onalina mukazi wawulira Ivan ne yakyawa ebigambo omulimu omukazi kale yayida kuukwe Ivan kukizinga tayidaayo kale ndabakubira Ivan kukizinga tayidi nayo aye yataawo olw'amagezi gopima mu mbeera tetwawayangana mu yeesimisa tuwaise yataayo agagambo yeefoola ali kuwayanyisa byona nebyamuviirako obuzibu oti linda muku ndakuyirira nange bintu bino bikubalamu n'amaanyi nabana bino bisitore bino bambiwulira bulungi bino bya Sunday Guide bw'oba tosobola